அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆய்பவன் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் தெரிகிற நபர் வந்துட்டு இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு நபர். இவரை இப்போ தற்பொழுது குவைத்தில் வந்துட்டு குவைத் போலீஸால் இவர் பிடிபட்டிருக்கிறாரு. காரணம் கசிப்பு. ஒரு போத்தல் 2 போத்தல் இல்லை, 1000 போத்தல், 1000 கசிப்பு போத்தலுக்கு அதிகமான போத்தல்களோட மாட்டுப்பட்டிருக்கிறாரு. அதில் வந்துட்டு எழுதியே போட்டிருக்கிறாங்க, இலங்கையை சேர்ந்த நபர். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேடிகள்கிட்ட ஃபோட்டோ பாருங்கள். இவங்க என்ன காரணம்? இவங்க வந்துட்டு லீவில் போயிட்டு நல்லா குடித்து அதை வந்து வீடியோ பண்ணி அதை சோசியல் மீடியாவில் போட்டு என்ன செய்கிறீங்க? நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு சம்பாதிக்க வந்தீங்களா, இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஆடி திரிஞ்ச மாதிரிக்கு இங்கேயும் ஆடுறதுக்கு வந்துருக்கிறீங்களா? நீங்கள் எந்த மாதிரி செய்கிறீங்க? நாட்டுடைய மானத்தை வந்துட்டு இன்னொரு நாட்டில் வந்துட்டு நாட்டோட மானத்தை விற்றுட்ருக்கிறீங்க, நாட்டை கேவலப்படுத்திட்டுருக்கிறீங்க. ஆனால் உங்களை மாதிரி ஜாதிகள் வந்துட்டு இலங்கை நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஜாதிகள் தான் நீங்கள். அதாவது ஜாதி மதம் இல்லாமலுக்கு நான் சொல்கிறது வந்துட்டு இதை மாதிரிக்கு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும், அது முஸ்லீமாக இருக்கலாம், தமிழாக இருக்கலாம், கிறிஸ்டினாக இருக்கலாம், சிங்களமாக இருக்கலாம், எந்த மதமாக இருந்தாலும் ஒரே மதம் ஒரே இனம். என்னது? ஸ்ரீலங்கன் நாட்டுடைய மானத்தை தயவு செய்து இந்த மாதிரிக்கு கேவலப்படுத்தாதீங்க, நாட்டுடைய மானத்தை விற்காதீங்க. இந்த மாதிரிக்கு எதுக்காக நீங்கள் இப்படிலாம் செய்கிறீங்க? பார்க்கக்கூட எங்களுக்கு எவ்வளோ கவலையாக இருக்கிறீங்க. நாட்டுப்பற்று உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் கவலை வரும். காரணம் என்ன? அடே, ஏன் நாட்டை குணம் வந்து இன்னொரு நாட்டில் வந்துட்டு ஏன் நாட்டோட மானத்தை விற்கிறாங்க? கவலை வருமா இல்லையா? யாருக்குமே கவலை வரும். நாட்டுப்பற்ற உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் கவலை வரக்கூடிய விடயம்தான் இவரத்தில் செஞ்சிருக்கிறீங்க. ආයුබෝවන් මගේ සහෝදර සහෝදරනේ. දැන් මේ බලන්න මේ සිද්ධියේ දැන් මෙතන අපේ ලංකාවේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කසිප්පු පිරලා 18 වෙඩියෙන් බෝතල් ගානක් එයා අහුවෙලා තියෙනවා. දැන් ඔතන බලන්න එයාගේ ෆොටෝ දාලා එතන මේ ලියලා දාලා තියෙන මොකද්ද මේ කොහෙද මේ ලංකාවේ එක්කෙනෙක්. අනික ඒ වගේ තමයි ඔය බලන්න ගේනු උන් ඇවිල්ලා නිවාඩුවෙන් එළියට ගිහිල්ලා දැන් සිකුරාදා කියන්නේ ඊයේ පෙරේදානේ. ඔව් ඊයේ පෙරේදා. එතකොට මුන් එළියට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? නිවාඩුව ගියාම එයාලාගේ නිවාඩුවෙන් එයාලා ඕන දෙයක් කරා ගන්න. දැන් ඔයාලාගේ හිතෙන් ඔයාලා හිතන දේවල් ඔයාලා කරාගෙන යන්න, ඒක වෙන දෙයක්. නමුත් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ කරලා දාන්නකොට දැන් මේක දැන් සෝෂියල් මීඩියා වල වෛරල් වෙනවා. ඊට පස්සේ කාගේ නමද මෙතන මේ නාස්ති වෙන්නේ? ලංකාව. කොහේ ගියොත් ලංකාව. අයි ඔයාලා මෙහෙම කරන්නේ? ලංකාවට ආදරයි නම්, ලංකාවට ආදරයක් තියෙන කෙනෙක් නම්, ලංකාවට ආදරයක් තියාගෙන ඉන්න මිනිසුන් නම් මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. කෙරුවොත් උන් මේ රහසෙන් කරාගෙන යනවා. මෙහෙම සෝෂියල් මීඩියා වල මේ දාන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ කරාගෙන. ඔය බලන්න ඔය ගේනු උන් ඇවිල්ලා නිවාඩු ගිහිල්ලා බීලා ඒක වීඩියෝ කරලා සෝෂියල් මීඩියා වල දාලා ඒ ගේනුත් මේ දෙන්නේ 3 දෙනෙක් විතර මේ අත්තරමුඩ ගත්තා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. අයි ඔයාලා මෙහෙම මේ රට නම නාස්ති කරන්නේ ඔයාලා. ඔයාලා මේකටද ආවේ මේ? ඔයාලා පිට රට වලට ආවේ මේකටද? ඔයාලා මෙහෙම නාස්ති වෙන්නයි මේ රටේ නම නාස්ති කරන්නයි මේ වගේ දේවල් වලටද ඔයාලා ආවේ? ඔයාලා ආවේ රෙකියාවක් කරලා කීයක් කරේ හම්බ කරන්න. ඒක හම්බ කරගෙන ඔයාලගේ පාඩුවෙන් ඔයාලා යන්න ලංකාවට. රට ලංකාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඕන නාඩගමක් කරන්න, ඔයාලා ඕන විදිහකට නටන්න ලංකාවට ගිහිල්ලා. අයි මේ පිට රට වලට ඇවිල්ලා ඔයාලා මේ අපේ ලංකාවේ නම නාස්ති කරන්නේ ඔයාලා. මට දැන් මෙතන ඉල්ලීමක් තියෙන්නේ ඒකමයි. අයි රට නම නාස්ති කරන්නේ මට මේ කියන්න දෙයක් නෑ මෙතන. මොකද මම මෙතන කියනවා නම් වෙන වචන වල එනවා. ඒ හින්දා මට මේ කියන්න බැවුවා. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, පුළුවන් තරම් කට්ටිය පරිස්සමින් ඉන්න. දැන් මේ වගේ දේවල් මේ වගේ එකෙක් දෙන්නෙක් කරන්න ඉඳ දැන් ගෙවල් වල වැඩ කරන්නේ කාන්තාවුන්ට ඇවිල්ලා නිවාඩුවක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද
ගෙවල් වල බය වෙනවා මුන්ට නිවාඩු දුන්නම මුන් යන්නේ මෙහෙම මේ නටන්නයි බොණ්ඩයි අරව මේවට යන්නේ කියලා සමහර ගෙවල් වල මේවා බැලුවොත් එහෙම දැන් කොහොමද දැන් අරාබි නිවුස් වල මේක යනවා කොහොමද අරාබි නිවුස් වල මේක යන්නේ නැතුව නෙවෙයි අරාබි නිවුස් වල යනවා ඒක ඒ කට්ටිය බලනවානේ ඒ කට්ටිය බලනවා අරාබි නිවුස් ඔක්කොම බලනවා එතකොට ලංකාව කට්ටිය මෙහෙමයිනේ ඊට පස්සේ ලංකාව මේ කාන්තාවන්ට ඇවිල්ලා මේ වීසා දෙන එකට බය වෙයි මේ කට්ටිය මුන්ට කොහොමද වීසා එකක් දෙන්නේ මුන් ඇවිල්ලා මෙහෙම මේක මේ වගේ දේවල් තමයි මුන් කරන්නේ කියලා ඉතින් මුන් හිතනවා ඒකට හේතුව මොකද්ද අපි තමයි ඒකට හේතුව මේ උන් හිතන්න හේතුව මොකද්ද අපි තමයි ඒකට ඉඩ දුන්නේ හරි අපි තමයි ඉඩ දීලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා කරුණා කරලා මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා ඔයාලට ඉන්න බැරි නම් ඔයාලා යන්න ලංකාවට කරුණා කරලා ලංකාවට යන්න ඉන්න එපා මෙහෙ හරිද මෙහෙ ඉන්න එපා අනික මම තවත් කියනවා මම ලංකාව නම නාස්ති කරන්න එපා කවුරුනොත් මොකා වුණත් කමන්නේ හරි ලංකාව නම නම් නාස්ති කරන්න ලේස්ති වෙන්න එපා හරි ඒක මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන් දෙමළ වෙන්න පුළුවන් සිංහල වෙන්න පුළුවන් මොන ජාති වෙන්න පුළුවන් ලංකාව නම නම් නාස්ති කරන්න ලේස්ති වෙන්න එපා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තත්ත්වය භයානකයි හරි ඊට පස්සේ මම කියන්නේ පරිස්සමෙන් ඉන්න ඔයාලා හම්බු කරන්න ආවා නම් ඔයාලා හම්බු කරන්න ඔයාලගේ රැකියාව කරන්න ඔයාලා කරුණා කරලා ආපු විදියකටම යන්න ලංකාවට හරි එච්චරයි අපිට ඕනේ ලංකාව නම නම් නාස්ති කරන්න ලේස්ති වෙන්න එපා එකෙක්වත් හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න ඉන්ෂාඅල්ලා අල්ලා දෙයියම පීටෙන් පරිස්සමෙන් ඉන්න තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු අස්ලාමු අලයිකුම්